Davčna reforma je ena izmed najambicioznejših projektov ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Demokrati obema predlogoma davčne reforme očitajo, da bo nov davčni sistem koristil predvsem premožnejšim in korporacijam, milijoni ostalih državljanov pa bi naj v državno malho plačevali več. Mnenja o reformi se krešajo tudi znotraj same republikanske stranke, a je predsednik predstavniškega doma Paul Ryan vseeno prepričan, da je reforma dobra. This is about giving hardworking taxpayers bigger paychecks, more take-home pay. This is about giving those families who are struggling peace of mind. It's about getting this economy to grow faster so we get bigger wages, more jobs, and we put America in the driver's seat in the global economy once again. Od zadnje velike davčne reforme v ZDA je minilo več desetletij in čas je, da se fiskalni sistem prilagodi sodobnemu času, so še prepričani republikanci. In 30 years, America is ready for tax reform again, to get growing again, like we know this code will do, to get new jobs and opportunity and a significant tax relief for the middle class. Povsem drugačno razpoloženje vlada na drugi strani. Demokrati so nad predlagano davčno reformo zgroženi. The people deserve better, a real bipartisan permanent tax reform. This isn't tax reform. It's not even a tax cut. It's a tax scam. Osnova davčne reforme je, da se davčna stopnja za podjetja zniža sedanjih 35 na 20%. To naj bi podjetja spodbudilo, da pošteno plačujejo davke doma in se jim ne izmikajo. Za posameznike se bo število davčnih razredov zmanjšalo 7 na 3 ali 4. Tisti z letnim dohodkom pod $24,000 pa ne bodo rabili plačati davka.